Di gud ta magkapoy-kapoy ani kay pati atong iring ugiro dili na mo kaon kung way sudan. Magtanaw ra sila na to nga murag ng utana. Boss, asa naman ang pagkaon? Asa naman among kanon? Kung kita gani gutom, sila pun masuko. Mao nga ba narbaho ta? Ayaw gyud pagsuko! Iring na asa lamesa, nagulat sa milagro. Ang hero sa pultahan, nagtanaw sa kaldero. Murag silang duha, adunay meeting. Kayang ilang reklamo, klaro kaayo paminawon. Wala na gyud. Murag iyang sulti, aw-aw, pasinog mapata makakaonan eh. Mao nga bisan kapoy ug lawas ng urob, mangita di hapon tagpaagi aron tanan mabusog. Kayang kinabuhi dili pirming sayon, usahay ang sud-ana sinog ginagmay nga ganon. Pero basta magkahiusa ug magtinabangay, bisan lisod makalahutay gihapon ta sa adlaw-adlaw. Di gyud ta magkapoy-kapoy ani kay pati atong iring ubiro dili na mo kaon kung way sudan. Magtanaw ra sila na to nga murag ng utana. Boss, asa naman ang pagkaon? Mahamasa naman among kanon. Kung kita gani gutom, sila pud masuko. Mao nga panarbaho ta, ayaw gyud pagsuko. Ug masayo, bangon na puta, bisan ang lawas gusto pa matulog sa higdaanan. Kape sa buntag, gamay pamahaw, dayon trabaho na pud hangtod mahapon. Kay naatay pamilya nga atong gihigugma, ug mga binuhi nga naghulat sa balay. Basta adunay panugsutan sa lamesa, ang kalipay bisan simple dako na kaayo bili. Ayaw ka balaka kung karon lisod, ang importante wala tami hunod. Karon nasin ug mabasin manok, sunod semana basin lechon na gyud. Ang iring mo kalit ug smile, ang iro maglukso sa kalipay. Kay kung puno na ang atong kaldero, puno pudang ilang tiyan. Di gyud ta magkapoy-kapoy ani kay pati atong iring ubiro dili na mo kaon kung way sudan. Mao nga kinahanglan gyud ta manarbaho tanan. Bisan kapoy, padayon lang gihapon. Bisan lisod, ayaw gyud paghunong kaysa paningkamot ug pagtinabangay ang atong pamilya ug mga binuhi. Mabuhong ug mabusog sa matag adlaw. Asa na ang sudan? Aw-aw, aw-aw, gutom na mi. Di gyud ta magkapoy-kapoy ani kay ang iring ug iro nagulat na sa panihapon.